Djeca su ukras svijeta, naziv je programa koji je nevladina organizacija Zagrad Montenegro u okviru istoimenog projekta priredio u Domu kulture u Župi. Cilj projekta koji finansira Ministarstvo kulture je razvoj kulture na ruralnom području, ali i interakcija između djece, sela i grada. Djeca su ukras svijeta, često upotrebljavana rečenica, a nikada fraza, uvijek zazvuči svježe i iskreno. Jer ono što djeca rade jeste replika stvarnosti, jeste razonoda i igra, ali i jedan novi život. To je utisak i nakon priredbe u Carinama koja je okupila učenike osnovnih škola Dušan Bojević, Radoje Čizmović, Milija Nikčević, Olga Golović, braća Labudović, zatim gimnazije i Filozofskog fakulteta. Bila je to priredba koja u srcu male i mlade publike neosjetno vraća vjeru u lijepu i plemenitu riječ, pa i onih koji su mislili kada su zatvorili iza sebe vrata Osmoljetke da im takva okupljanja više ništa ne govore. Sala Doma kulture bila je krcata. Srdačni, razigrani i raspjevani hor i plesni ansambl škole Dušan Bojević, baletska grupa Rozica Popara, mali glumci u predstavi Spasimo šume, čiji autor je Nataša Đurković, vokalni solisti, izuzetno talentovana gimnazijalka Jelena Zvicer, Nemanja Marojević i kantautor Ivan Đurović, recitatori Jovana Striković, Maja Đurović, Sinješa Đoganović i Andreja Jaredić izazvali su budilačko i pokretačko dejstvo na osjećanja svakog koje je bio u ili ispred sale. Bilo je to podsjećanje na tradiciju i uspostavljanje pokidanih veza, jer nekada je selo Carine vrvilo pjesmom i igrom. Ili objašnjava Ivan Đurović, direktor nevladine organizacije Zagrad Montenegro, koja je organizator programa. Cilj projekta Djeca su ukras svijeta koji sufinansira Ministarstvo kulture je razvoj kulture na ruralnom području i interakcija djeca, sela i grada. Ova priredba je odličan put do tog cilja, jer uvijek će ma gdje odrastali djeca sa ovakvih područja nositi svoje selo, šumovite obronke, potoke, livade, stabla i ptičja gnijezda, voćnjake. Iz te nepresušne zalihe i nepotrošivog rudnika nastaje kultura koju treba njegovati, kojom treba darivati grad, a u koju treba taj grad useliti. Majko naša Crna Goro, majko naša Crna Goro. Drži zeka svima priča, bez brzine moji ljudi, gotova bi bila priča. Spašena je naša kuća, svima mogu sada reći, drveće će da posade, šumu neće niko sjeći. Svi se smiju, jedu, piju, u šumici vlada sloga, od srca vas pozdravljaju društvo mladih ekologa. Zato se potrudimo i probudimo i ekološki osvješćeni budimo. Potrudimo se da ova zemlja dobije spas, jer koliko će trajati, zavisi od nas. Samice male i drvene skije, od nas, djece, niko skriti smio nije. Voljela sam zimu i svečari njene, jer je tada bilo odmora za mene. Jedno večer u moj sanu, došetao Petar Pan, vesel i razdragan, pravi mali dragolan, i zvončica s njim je bila mila, zovu me u bajku svoju, i ja mi sebe ne saziva, dovedi kuću moju, povedi me.
Umro sam. Ti znaš, ja to ne umem. Ljubav je jedini vazduh koji sam udisao i osmeh, jedini jezik koji na svetu razumem. Na ovu zemlju sam shvatio da ti namigne malo. Znam da tražiš neke, ostale daleke, sanje druge ljude. Nikada ne griješe, kada se sa stola šargarepe smiješe. Tu se nađu kupine i cvekle, sočne i zdrave, pa tražite od baka sokić da vam prave. Vesel i razdragan, pravi mali dragolan, i zvončica s njime bila bila, soku me u bajku svoju. Sva djeca su umjetnici, problem je u tome kako da ostanu umjetnici i onda kada odrastu, tvrdio je Pablo Picasso, a prihvatili mnogi, među njima i NVO Zagrad Montenegro. Igra je vrhunski kreativan princip koji se proteže do svih scenjara
izumitelja, zabavljača, izvođača, te onih koji su voljno od zbilje malo utekli. Stoga nas dvostruko raduje kada se pred nama na uzdignutoj bini s one strane rampe, kao u carinama, nađu djeca da nam pokažu put do okretnih rima, blistavih slika, razigranog pokreta i pjesme koja se poljem vija.